Allahovi poslanici, Jusuf a.s. Peti dio. Nakon godina robovanja i tamnice, Jusuf a.s. postaje ministar Egipta, a prvi koji mu dolaze po hranu su njegova braća. Došlo je 7 godina plodnosti, pa potom glad koja je pogodila i zemlju njegovog oca. Braća Jusufova došla su u Egipat tražiti hranu. Jusuf ih je odmah prepoznao, ali oni njega nisu. Rekli su: mi smo 11 braće, djeca časnog poslanika. Najmlađi je ostao kod našeg starog oca. U tom trenutku suze su navrle u oči Jusufu. Pišite nam u komentarima i recite iz koje zemlje nas gledate. Jusuf im reče da će im dati dvostruko ako sljedeći put dovedu najmlađeg brata. Kao sigurnost, naredio je slugama da im potajno vrate novac u vreće. Kada su braća došla kući, rekli su ocu: o oče naš, uskraćeni smo za opskrbu. Pošalji s nama našeg brata da dobijemo mjeru, mi ćemo ga sigurno čuvati. Jakub a.s. ljutito odbija da pošalje Binjamina, sjećajući se bola od gubitka Jusufa. Pod pritiskom potrebe, Jakub a.s. šalje Binjamina s braćom i daje im zakletvu da će ga čuvati. Kada su sinovi došli u Egipat, Jusuf odvoji najmlađeg brata i prizna mu da mu je brat. Jusuf mu reče da želi da braću natjera da se pokaju. Jusuf a.s. puni torbe braće hranom i tajno stavlja kraljevu zlatnu čašu u Binjaminovu torbu. Vojnici zaustavljaju braću na izlazu i optužuju ih za krađu. Braća nude da zamijene Binjamina, ali vojnička odluka je drugačija. Najstariji brat odlučuje ostati. Jakub a.s. doživljava gubitak Binjamina, plače za Jusufom, njegova tuga vodi do sljepoće. Kada su ponovo došli u Egipat, Jusuf a.s. otkriva svoj identitet braći. Znate li što ste učinili dok ste bili neznalice? Sinovi Jakubovi se pokajaše za svoj grijeh i zamoliše Jusufa da im oprosti. Jusuf im dade svoju košulju, da je odnesu ocu, da on protrlja oči njom. Kada su to uradili, Jakub a.s. odmah progleda. Zajedno sa svojom porodicom preselio se u Egipat. Jusuf a.s. postavlja oca na prijestolje, objašnjava ostvarenje sna, zahvaljuje Allahu. Hvala što ste gledali ovu priču.